هبالي بیناران هەر لە سەر ئەڤی نوچەی من خاندی و پێشکەشکری لەسەر وەیەکێک و ئەمریکا هێزن خۆ لە ڕۆژاوای کوردستانی بەلبین پێکریە لە هەند دەبەرین بگشتی لە ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاستجی بەلبین بە هێزن خۆکرینە هێزن خۆکێم کرینە بە تایبەت لە هەند جیهان و لە ژێر چاودێریا ڕێڤەبەریا خوسەردانە ئەم بزانین وێ چ کاریگەری کێمکردنا وان هێزان لە ڕۆژاوای کوردستانی و لە سووریا وێ دروست ببە چونکە ڕەوشە سووریا و یا ڕۆژاوای کوردستانی ڕەوشێکی تایبەت هەیە پشتی نەمانە دەسەڵاتێ لەوێ دەرێ ئەم بەیەکێ بەحث بکەین میوانێکی من هەیە لە قامشلۆ باوکی ڕاستەوخۆ دێتگەل مندا بە ئەو ژی عەبدولحەلیم سلێمان هم ڕۆژنامەوانە هەمژی چاودێرێ سیاسیە کاک عەبدولحەلیم دەمەتە باش سپاس توتگەل مەدای ئەژبێ ڕەوشاک و هەی لە ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست ئەف شەڕێ هەی ناوبەرە ئیران و ئیسرائیلێ پشتی نەمانە ڕژێمە ئەسەد لێ سووریێ نەها ئەم بێژین ئەحمەد شەرع لە سووریە بڕێڤە دبە ڕەوشەکادن لە سووریە هاتیە ڕۆژەوێ بەرپرسن سووریە دگەل خەلکێ سووریە بگشتیە ڕۆژاوای کوردستانê نێرینên wan çima li ser evî şerî yê navbera îran û İsraîlê ew çawa nêrîna didin behez çi heye li wê derê eger tu bû me behez bikey keremke بله دم باش اشترا و تماشاوانێک فرسات نیوز را بێگومان ینی ئەف شەڕێن و بەردەوام بهتری دو ساڵان دەبەرێ جیە خۆ گرتی باندۆراوی هەی لەسەر تەوایا هەرێمێ و ژوێژیش بە بویەرێن مەزلێک و لە سووری چێبوو ڕوخاندنا ڕێجیما ئەسەد و هاتنا دەسەڵاتەکە نور و هەروەها بە ململانیەک نو لە دەبەرێ چێبوویە ئەوژی شەڕێ ئیرانی شەڕێ نابەرا ئیسرائیل و ئیرانê باندۆراوێ لەسەر دەبەرێ ئەوەیەکی خۆرتر هەیە هەروەها گرێدایشی هەبوونا هێزên ئەمریکی دەهێنرێ vî welatî de هەروەها بەرکی هەتا ڕادەیەکێ لە عێراقێژی ji ber ku bandora çekan هەروەها aliyên çekdar jî ên ku ser îranê veyê dibe ku metirsiyê li ser van hêzan bike hûn guherînin ê ku li ser erdê çêbûyî ji bo hêzên Amerîkî baweriya min de girêdayî bi şerê îranî herweha tê pêşbînîkirin yan jî carna diyar dibe jî ku bandora xweşîn û kêmkirina hêzên Amerîkî bandora wê hebe li ser şerê li Daişê derbarê şerê îranê ku rû dide yani em dizanin Sûrî wek hêza xwe a leşkerî wenda kirî wek dewlet ji ber ku him rejîm rûxa herweha rastî gelek lêdanên İsraîlê hatin ji ber ku İsraîl metirsiya wê hebû yani pirsa wê hebû ku ev çekane nexwasin bergiriya esmanî têkeve destê grûpên ê radîkal û metirsiyê li ser hewlehiya wê çêke bewlo Sûrî di warê leşkerî de bê bandor şerê yani tê te'sîra wê bêjin rola wê tune şerê ku rû dide nikare باشان کارین بێژین ئەگەر ئەم شەڕە بەردەوامی هەبە û nikare کەکی عەبدولحەلیم alîkariyê jî bike بەێ ئەف شەڕە بەردەوامی هەیە بدێ نەهاداژی شەڕێک شەڕێکی گەرمەت ناوبەرە باند و وڵاتان ئەگەر ئەم بەحث جێ بکەن وێ چ باندورێکێ لەسەر سووریە بگشتی و ڕۆژاوای کوردستانی دروست بکە ئەگەر بۆ مە بەحث وێ باندورێ بکەین بله يعني لسر gelek asta meredkar bêje ku berdewamiya vî şerî hebe bandora wê li ser tevaya Sûrî hebû ji wê jî rojnama Bakur Rojhilatê Sûriye derbarê Sûriyê de eger ku ev şer hat û berfireh bû û ew aliyên çekdar ê ku girêdayî bi Îranê ve ew ji tê kevin li û tevgerê û bibin aliyekî sereket şer de nexwasin wek peyade û li ser erdê dibe ku milmilaniyek leşkerî navbera hikûmeta Nuh a Sûrî û aliyên çekdar çêbide dibe ku yani ev ihtimalek
چاوێڕێکردن هەروەها باشە تا بەحساوان لە بۆ تەفگەران کردیا حکوومەتان هەیە سووریە دکارە البەردەمی وان ئێرشان ڕاوەستە شیانی نوێیەکی هەنە ئەگەر بێت و ئەفشەڕە بەرفرەتر بە و بکەبە ناوا سووریە حکوومەتانە هەیە سووریە دکارە بەرامبەر ڕاوستەیانە بە بوو چووناتە وەکو چاودێرێکی سیاسی يعني ترس دوان دفرين اكو رحلاتي سوري كذا نخاسم فارزقها دير الزوريك و ميليشيا واليين العسكري بسر ايراني بصالان تدمانه وقالك باندورا وان بسرهن جواكا ويدبري عيد وقريداني وان استخباراتي هروها العسكري جيتو خلكي ويدبري دبكو بب مترسي تبيكو هيزن اولهي سر حكومتا سوريانه او دبكو وی باندوری کم بکه اللي بکشینا هزین ایرانی جدوری نای واتر و تی باندورا وین سروی دوری کنی. امزان يعني تواهیا يعني حکومت در دورا سوریه بشتی روحاندنا رژیم اسد و يعني درسبونا روشك نهل بيولاتي يعني هێمنیە کێچێ بوو یانژی چاودێر بوو و چ ڕوو بدە ئەو دەسوەردان گەلێکی نەبوو لێ دەماک و شەڕێکی فرەح چێ ببە دەبەک و ئیران دەسوەردانی هەندرێبی وڵاتی بکە و دانیەک نهە درست ببە ناوبەرە ئالیێن چەکدار و حکوومەتە سووریە هەروەها لە باکوور ڕۆژهەڵاتی سووری یعنی وەک داعش باواکی تایبەت سوودێ دەگرێت دەماک و فەودا چێ دەبێ و تەولەهەوی چێ دەبێت دەڕەوشێن ئەو لەهیدە ئەو دکارە سوودێ ژوەیەکێ بگرە و تەفگەڕێ بکە مەزلوم کوبانێ فەرماندەی گشتی یە هەستادێ بە حەژوەیەکێ کردە کێمکرد ناوان هێسان برن ناوان هێزان وێ ڕێیەکی خۆش بکە ji بۆ دیسان دەرکەتنە تەرۆریستên داعشê lê Rojavayê Kurdistanê niha çi belivîn tête dîtin piştî kêmkirina wan hêzên Emerîka lê Rojavayê Kurdistanê heta niha çi velivînek kiriye çi tiştek kiriye li wê deverê yan ne li bo tevgera Daişê nexasim piştî rokandina rejîma Esed zêdetir bûye yani eger em wek amar bîn ziman سرسالي وفرده زيدي سد إيريشي كريب سر هزين سوريا ديمقراطيك وبارجهن وي يعني أفجي هجمارك مزنة برامبري لهو تفجراوي توايا سوري ده يعني أف هجمارة كار وشالاكيين داعش هندري سوري ده تني لبيتر تفجراوان آليين باكر رجلات سوريا دماكو يعني بكشينا امريكي شيء ببشوا انا يعني هزن امريكي وي اواي مزن بنكش يعني اللي بوي بريوان بوي علي بي ارستا وان او وهزي وك وجي كرم كر بكينا بين سد سربازي تاني دندري سوري ده او انا هزي قاد جبين سرهاب يعني بكشاندنا اولو مزن تني هن بارجهن قاي جهن قا خردكن وقت نخاسم وك بارجها قصرك يعني دماغو بحثا بارجها يعني قاعدة وزير لكن يا تلبيدر أفانا هردو نيزيكي قصرك يعني ندوري وان 10 كيلومتر حتى 20 كيلومتر جهريك جوان بقولوا يعني نأو هركنا قلكي استراتيجي كد بكشان دنيدا دماغو وان بارجها جي ديلن اللي أجر وببريارك استراتيجي و هزين وان قلكي كيم بب دبكو باندورا وين لسر اوبراسيون اي روجانا جارا بله ام بحثا السوري الديمقراطي وكواليسيون ناف دولتي الهمبري شنين داعش باشا كيك عبد الحليم ام بحثا بي شاري بكين كو شاري هي نهاتنا برا اسرائيل وايران ايا ابشره دي دريجه وكيشه يان دي عليكي در راوستو آرامی بگره بچون آتل سر ابی شری چیه شر دريجه و کشک و دمکی دا اسرائیل دبیجه ام نخازن شرکه دوم دريش لی ایران آماده
شەڕێکی دوم درێژ بکە بۆ چۆن هاتە سەر ئەبەیەکی چییە؟ بله يعني دو وڵاتên hêzên wan mezin in di herêmê de Îran herwiha İsraîl jî yanî êşiyayê bi wan êrişên ku hat kirin ji heftê Oktobera berî di sala û yani ew Îranê towanbar dike bi vê yekê û yani helwestê wan ji hev xuyan in nexwasin û mesela otonomî di rojevê de bo Îranê û İsraîl dibîne wek مترسيك لسر هبونا وي مثلا كولا ايتني بولو يعني دبكو اف يعني حتى داوي هر بركو يعني دبكو شويم بيغارتن هن فاكتور تكفن نبراوان نبنكار تكفن نبرا هاد ولاتا شراوسين اللي افمل ملاني وبرنجك جرنجاي يقالي ببا داكو تم ترسيا ايراني بسر اسرائيل بله روسیا بحث جوی چنده دکن هاجی لسر شاشا کرسات نیوز جبو بینری ما تیتا نیشاندان روسیا دبیجه آماده نیشان داین لسر وی که کو ام دکارین ناو بینکاریه بکد ناو برا اسرائیل و ایرانه روسیا دکاره به یکی بکه دکاره ابی روشه بچکی آرام بکه بله يعني روسيا وك ولاتك ودي هيزك مزنه ودكارب يعني باندوري بكي نقاسم لسر ايراني ايران او رشد لسر بردواميه ايريشان لسر اسرائيلي هروها يعني نيازا ويتني يجيبو بيجن بروجرامي خوي اقليمي تسجي برده هروها يعني روسيا تكليه باش جي اسرائيل دكاره وقت پەیوەندیە بکرد بێ دەربارەی دە لێ دەبینە سەر بریاردارên her du welatan heta çi asteyî dikarin dev ji şer bikin berdin û bigihên wê qonaxa dikaribe li hev rûnin yanî em heta vê gavê nizan bê ka İsraîl tenê ev şerrê wê ji bo ku bigê astek baş ji danûstendinan di guftugoyan de rewşa xwe baş bike yan jî armanca wê tunekirina ew çekên إيراني نقاسم مشكل بالستي وهروها برنامج وي أوتونومي أو توازي ويبدأ قالك سباس بو عبد الحليم سليمان روجنا مبانو شاف ديري سياسي لقامشلو توميباني كورسات نيوز بوي قالك سباس بو بجدارياته